Abusiafo ne so mo atena se yene yakwa abase da bia wogebre na wahwe attention TV ye betena se a ye behwa abo na ye bo attention na wayedin kom na watimi asinkete ahwe ene pa ye wo edima medin no na mensa abrompa berima ya ne nkoma ibedi ne nyina ne se yesi betutu ho ogumonten so na yahwe afiefiem ne mfikire nyinara ene ma edika sempani fotu ho anamon ebo timumfo no yetimahwe abo dawuru erema amagana timumfo ayiwom ne nyina ne se yeba enkramponi mantemu a yenim se mampan de bia na koma so ma Accra die abe the neatest city in Africa yeba hompa yeba bedu ba bi nso ana sabi ekwan ayekọ ana ye faso koba no edwadifo asuafo sukufo bebre asasabe sa area hono de timumfo nka Ghana fo ho very very painful ya na ya pa na hwan enebeka obankra ne yekọ enya ne bohwi ekọ eye agape down sa area hono ka edia trenje pa se kwa ba ni asukufo nso gukwan no so a wokoba na rahosam ne se ombo ya homom sa attention team mbra na magana fo nyina nti esanse dwumade ba kwa to ne de se bisa hwan no yeko bisa empenfo betima boy na yi ano kama de jene se amanfo eto santene to oba emu mmerewa nkokorawa sabi bukotim je na daje na dwumade ho se me kotoba eyo be betima di manim kama ende e right na nka woto oba ni wie na nipa wo bedi wanim no esanse wontimi koma mpanyin na aso nti no ka enye obi betima kasa afa ne so ministers wo ho MPs wo ho DC na se MCs nyina nso wo ho afi ba ko so ben na ho pe small honorables metwe assembly members no omonso wo ho enso Ghana se bi mu dwumade ni wo fom we don't know someone enkoka anaso mo kana panifo ni mfinsu a from today e behwe netimo bi betima fa asem no e de akosi ne nyina nse wo ba agape down a free Pentecost junction wode wo behwe kwan behwe bi ntime worry e free ho e kwa de kosi down no bra e kwan se bi enye e atopa kwan ekwan no ayatopa kwan ya drivers anamso no omo complain bitai eni bi kodi nkomo yesa bi sa temamufuo se sabe enahi na adi mfese na adi na sai na mpanifo eyede afa ho omo so ne kasaye eni kan koti drivers ni bi sani usika wonsem awrehosem woyansem a ekwan no ede omufo na mpanifo eti no muhunu yekoden kohwe bimra pan yehia bibia fra ban ho on the tax na ye de mo no omo me kakra me ye kwan ne mai asa ye hawa ni masalachi side ayokubo twadi ahwamo but you say no ne woso you say no say abawe no e o ma me kwan na ye de the next ye ntoaba nanwachi ene roba kwa ne din ade Mr. Tvgh yes o matikubu ho eku no se empanifo eti area hana mantemu ho bebia sabe kwan no apropa no omo se debia kwa empanifo a ye nhwe ntena ho ma se dwanfo ne kobase ne ye busa empanifo so wanya de omo de fa yanka ho bi automatiku a eye efewu afo ne mo no mbetena wa che se otimi kasa edi domani mo makomo ho bo wono ene chocho ede mo ene se ja wotena ha che ate se wodi bre ekwan no ekobase ba se no wisa se ya te se ebi mo ka se empoi maame oben na ho pe assembly woman no ebi kana wo fie yehu de wo ye MP no kwehu de wo ye so papa yi echiresem kakra bi di kire yen inti owura Tvgh de also kafa MP minister any empo assembly woman na ho no inti de no so e kafa. We asked the nature of the rule so far if people have made some attempt of solving issues and still there's no answer. The assemblywoman or the assemblyman is here where the MP, the DC, like so far, no, whatever you've got into about the road, no, you share with us. As you said already. Any be said, we say, a company saying that they be unpenny for shable. They be unpenny for 2 and mobi. I say, well, yeah, we are, sir. Crocod, the Johnny B. And the best of the passer, dear Papaya Kane. Ya ma me se wo hwe na wuti mi se wo hwe na wuti nso ye besere pa se e manenka hwa e manon so hwa ye hu papa naka ampa ko kire yen
say na MP no ministers no adwena ma fani ye ma meka ho bi eno mo so kire say consultation bi ane ma me no is involved enye sabi na chi asam no modeka but yes attention TV ye pese pusu al ne pani atene kankan ntie sembo se be ma amansa ye hu de yeko eno achi ye ma me ne ba won chen yes yes abehwe say after months no say na akwa kudu ne ma attention for ehu de ko nyina baba wo hwe na wuti mesere pa say you so like it page no yes me shop nyame shop so it my like it ade me so ne nyam pa ne se ma nko a wonye pese me nkumnya nko a me hwe ma ne nye fe o me bi atro share no yes no opia as many as you can me show na Dawudi to ho mami Dawudi to ho mami na mentime kenkan fa ma enti mempia ma ba akofo na minu hey groups are wom asori awom obi biara wonim ne bia no pia tutum se nipa no won hwe die agape down ekwanese akoye attention TV yes say we inspire you more enema pina ne okwanso de bro enti nyina wi su kakra bi ne enko home enne papa egu kwanso a edeba ena se de mudi nkoma kriu ni nyina na Jessica pa ba papa sanso broda yima enem ne aba akosua omunyina aboa ya jumadi timi chene kama me room feed the unforgettable man Mr. Joe you know sanso na begi omunyina ka me timi call saiwe akodu twani nyina kama multimedate yende idi hu nkomo e dia bre amanse nyina enti mesere se wo area bi na wo how do per se empany 40 etu ho na monwa we've come say we are to solve or to help curtail some challenges bi yetimi to ase kwampuda our best the beye e de ba community no enti bitimi afolo ye ade echi apiepia ne ma na wo de share mami you know share mami na intimi nduri akache ne mmra waso ye eni team no e me bibia kama enfama me de ni biem na na mensa abrompa very mayaw na me de be sans we share misro keep on watching Attention TV.